Ekranın bir haber var. Başta maşevanın hecab برنامه که نو یا روزه و هفته میرودی سال پیش بره ونه پیش که تونو گشتن کوکو دنا و هفته ده درکتم پیش و قومین امجبر رنگینن دنا واسی دقیقاً گلو دنا و هفته ده چه بو چه پیش کتن درکت دنا و هفته ده مجال میاسره که وکی هر دم حتی 24 حزرانه و اف به جبر کو 24 حزرانه ردمه که کرد ما همو پارتی مخالفت جنهاد دست بکار و خبات خوکرنه gelek ali nirxandin û nîqaşan dike gelo kî çi got divê heftede em ê bînin ser ekranê we ne tenê li Tirkiye her wiha li cîranê me li Iraqê jî hilbijartineke heye ev taybetî ji bo gelê Herêma Kurdistanê giring e ev hilbijartinan ji ber ku gelê Herêma Kurdistanê ve parlamenterê xwe hilbijêre û bişîne parlamentoya Iraqê li wê dira jî zibê hilbijartin pêk têr em pêşketinên wê dira jî ji we ragihînin her wiha em biçin rojava li şehbay gelê koçber bûn ku li şehbay bijîh bûn Efrîniyan em ê rewşa wan bînin ser ekranê we bo re parve bikin piştê wê jî em ê hinekê behsa herêma xwe bikin em ê derbarê şanoya bajara Amedê nûçeyek me heye em ê wê jî bînin ser ekranê we û bo re parve bikin me got heta 24 hezranê em bijara me serekê ev be heta 24 hezranê em ê behsa hilbijartinên parlamentoyê û serokkomariyê bikin ji ber ku tê gotin ev hilbijartinên ku pêk bê bi qedira Tirkiye diyar bike bi vê sernavê tê nîqaş kirin ji ber ku ji bo hemû aliyan hilbijartineke giring hem ji aliyê muhalefetê hilbijartineke giring e hem ji aliyê ittifaka cumhur ku AKP û MHP serkeşiya wî dike hilbijartineke giring e ji ber ku her du aliyê dixwazin hem giştiya parlamentoya bi dest bixin hem jî serokkomariyê bi dest bixin û rûnin li wî qoltuxê ji bo vê yekê jî gelek nîqaşên tuna ber aliyan de diqewme û li hember wê yekê muhalefet jî razîbûneke tund de me hefteya borê derbas kir me gotu bû serdanê ji bo serokkomariyê dest pê kiriye vê heftê bi dawî bû ev serlêdan û êdî bi fermî em behsa 6 namzetan dikin ji bo serokkomariyê ev yek di rojnameya fermî de jî hate weşandin êdî 6 namzetên serokkomariyê heye wê di 24 hezranê de tevlî hilbijartinan bibin û gel wê biçin ser sindoqan dengê xwe bidin kîja partî an kîja namzetê serokkomariyê bixwaze wê deng bide lê ev çapêkat em ê ji we ragînin Lijneya hilbijartinê ya bilind YSX listeyan namzetan ademkî a hilbijartina serokkomariyê weşand ku hilbijartina 20 hezran de çê bibe. Di lîsteya demkî de namzetê Partiya Dad û Geşep namzeta AKP Recep Tayyip Erdoğan e Partiya Gel a Komarî jî CHP ku muhalefeta sereke ew jî Muharrem İnce ye Yê Partiya Demokratîk a Gelan jî Selahattin Demirtaş e û namzetên ku îmzaya 100,000 dengdêran wergirtin û bi vê awayî serî namzetiyê dan Doğu Perinçek, Meral Akşener û Temel Karamollaoğlu jî bûn namzetên serokkomariyê. Di biryara YSK'yê de dîrokên ji dayîkbûna namzetan û zanîgehên ku qedandine jî hene heta 11 Gulanê roja înê an heta îro saet 5 ku niha derbas bû kesên bixwazin wê bikaribana li ser lîsteyê îtiraz bikiranin lê ev saet jî derbas bû jî îro pêda kes nikare serî lê bide. Namzetê CHP Muharrem İnce dema ku bû namzetên fermî yê CHP axaftineke kiribû û gotibû ez net namzetên CHP me ez ê bibim dema bibim serokkomar ez ê bibim serokkomarê hemû Tirkiye û rozeta xwe ya CHP daxistibû ala Tirkiye rozeta ala Tirkiye bi xwe vedaliqandibû Muharrem İnce ev demeke tê axaftin ji ber ku hem bi nirxandinê xwe hem jî bi xîtabeta xwe tê nirxandin û tê nîqaşkirin Muharrem İnce. Muharrem İnce tiştekê balkêş kir ji ber ku dema axaftina xwe kir got ez ê biçim hemû namzetan re hêdîtinek pêk bînim û ji wan re serkeftinê bixwazim. Vê axaftina xwe bi cîhanî di navê heftê de û çû roja çarşemê beriya wê bi Akşener namzetê İYİ Partiye Meral Akşener û nûnerê Partiya Saadetê Temel Karamollaoğlu ku ew jî namzetê Partiya Saadetê jî bi wan re hêdîtinek pêk anî piştî wê jî îjar jî beriya mîtînga xwe ya Edirneyê çû girtîgeha Edirneyê û hevserokê berê HDP ku niha jî namzetê serokkomariyê HDP'ye Selahattin Demirtaş re hêdîtinek pêk anî li girtîgehê.
Muharrem İnce pişti hevditina xu ya bi Demirtaş re derket peşberi kameryan le nirxandine kenekir. Tenê nirxandinek ji Demirtaş hat, Demirtaş di nirxandina xwe de serdana Muharrem İnce baweke dilxweş û giringî pêşwazî kir û got ez spasiya xwe pêşkêşî Muharrem İnce dikim ji ber ku ev serdaneke xweş bû û dilnizmî bû ji bo wê ez spasî dikim û ji bo vê helwesta wê sağ bidigo. Piştî wê Muharrem İnce daxaftina xwe ya Rojnameya Cumhuriyetê de röportajeke dize divê röportaja xwe de dibêje dibê Demirtaş mira gotiye ji bo hilbijartinekê bi adalet be bila her namzetek hefteyeke wekî min di girtîgehê de bimîne. Ev pêşniyarî li hemû namzetan dikim û tu ji wan re bibêje gotibû ji Muharrem İnce re. Muharrem İnce jî di serdana xwe ya di heman rojê di saet nehan de bi Serokkomarê niha Recep Tayyip Erdoğan re kir. Vî pêşniyaza Demirtaş pêşkêşî Recep Tayyip Erdoğan kir. Got Demirtaş gotiye bira hemû namzet wekî min hepseyeke di girtîgehê de bimîne. Lê Serokkomar Erdoğan got min ya xwe pêk anî ez çar mehan di girtîgehê de mam. Piştî wê jî gelek alî jî nirxandin û nêrînan kiribû. Lê balkêşe piştî ku înce serdana Erdoğan, Demirtaş, Meral Akşener û Saadet nûnerê Saadetê kir şûnde. Hem ji nûnerê Saadetê Temel Karamollaoğlu hem jî ji Muharrem İnce ji bo berdana Demirtaş bank hatin temaşevanên hêja. Her du namzetên Serokkomariyê ji bo berdana Serokkomarê HDP Demirtaş banka hükûmetê kir û got ji bo hilbijartineke di cih de hilbijartineke demokratîk be divê namzetê HDP Selahattin Demirtaş jî derkeve ji girtîgehê û bi gel re bê bahev ji ber ku hilbijartineke bi adalet be gelek alî jî vê yekê nîxaş kirin. Meritem aşavan hejam mego li Tirkiye hilbijartineke pekmej bo vekejî amadekari de asta bilinde berdewam dike gelek alî jin hade kar û xebatê xwe didomin îro jî Muharrem İnce li Rizê bû bi ger re hat bahev hemû alî niha dest bi kar û xebata kirine lê namzetê HDP Selahattin Demirtaş ji ber ku di girtîgehê de tê girtin nekare bi gel re bê bahev û kampanya hilbijartinê bi rê ve bibe. Demirtaş di peyama xwe ya vê heftê ku weşan de dibêje ez nekarim kampanyayê bi rê ve bibim lê ev kampanya hilbijartina ya Serokkomariyê li ser milê jin û ciwanan e. Divê jin û ciwan vê kampanyayê bi rê ve bibe û em ê serkeftinê bi dest bixin di peyama ku weşan de vê jî tîne ziman. Em ê ji hilbijartinên Tirkiye biçin cîranê xwe ji ber ku li wê dira jî sibê hilbijartineke giştî ya parlamentoyê û Serokkomariyê pêk tê. Ji doh ve dengdan dest pê kiriye ji bo çend behsa hilbijartinê Iraqê dikin ji ber ku ji bo Kurdên li wê dira giringiya van hilbijartinan heye. Hemû partiyên Kurdistan yê Herêma Federal a Kurdistanê dixwaze namzetê xwe yê parlamenteriyê bişînin parlamentoya Iraqê ji bo wê jî ketine pêşwaziyê. Gelo pêşwaziya wan çawa berdewam dike ji ber ku bempêkirine mafê mirovan jî gîşt bû asla herî jor rewşa û reş çawa ye em hinek wê ji we re ragînin. Hilbijartinên Serokkomariyê û parlamentoya Iraqê wê sibê pêk bê ji niha de kar û xebat jî berdewam dike û gelek alî jî ji niha de dest bi kar û xebata kirine. Komisyona bilind asla bi xwe a hilbijartina Iraqê bank beşdarbûna li tevahiya welatî Iraqê kir û eşkere kir ku wê ji bo hilbijartinên parlamentoyê li seranserê Iraqê 8,969 navend û 55,232 noktayan 24 milyonu 349,357 hilbijêr bikaribin dengê xwe bikarbînin. 400.000 seçmen genel seçimler için sandık başına gidiyor. Amerikan güçlerinin 2011 yılında ülkeden çekilmesinden sonra yapılan ilk seçimlerde 9.000 aday 325 sandalyeye için yarışacak. Etnik ve dini temelli derin bölünmelerin olduğu ülkede istikrarı sağlayamayan Başbakan Nuri el-Maliki'nin Şii Parti'nin desteğiyle 3. kez iktidara geldi. de derbas bibe komisyona hilbijartinê 74,646 cader hatin erkdarkirin dibêje.
Partiyan jî 333,415 kes Irak'ta bugün ji bo 21 çevdiriya milyon Sindoqan 400 bin evdar seçmen kiriye genel ji bo seçimler için hilbijartinên li sandık başına Iraqê gidiyor. Angulerma Federal a Amerikan Kurdistanê. güçlerinin 2011 Di nava yılında çavdêrên ülkeden Navnetewê ku çekilmesinden dixwazin sonra yapılan ilk hilbijartinan seçimlerde cî 9 de bin aday bişopînin 325 sandalye için yarışacak. rojnamevan jî hene Etnik ve dini herî davi temelli komisyon derin bank diğer bölünmelerin Kirkuk olduğu biçin ser ülkede Sindoqan istikrarı û dengê xwe sağlayamayan Başbakan bikarbîne. Nuri el Maliki'nin Şii Mego partilerin gelek desteğiyle 24 üçüncü kez milyon kes iktidara ve geldi. dengê xwe bikarbîne ji bo hilbijartinên parlamentoyê nîvê wê li Herêma Federal a Kurdistanê. Lê balkêşek ku li Herêma Federal a Kurdistanê beriya hilbijartinan dema ku partiyên Herêma Federal a Kurdistanê propagandaya Irak'ta xwe bugün dikirin 21 rastî milyon bi 400 bin pêkirên mafên seçmen mirovan genel da asta seçimler için herî jor de sandık başına hatin. gidiyor. Di 15 Amerikan rojan de güçlerinin tenê 2011 gelek yılında ülkeden namzet çekilmesinden sonra hatin yapılan ilk derbikirin seçimlerde 9 bin aday hatin binçavkirin 325 sandalye rastî için yarışacak. tundiye hatin dema Etnik ve propagandaya. dini temelli derin bölünmelerin olduğu ülkede istikrarı sağlayamayan Başbakan Nuri el Maliki'nin Şii partilerin desteğiyle üçüncü kez iktidara hilbijartinên geldi. ku bi pêkirên mafên mirovan ku li Herêma Federal Kurdistanê gihîşte asta herî jor taybet di dema propagandê hate kirinde li Duhok, Zaho û Hewlerê partiyên muhalefet nekarîbûn bi ser bixwe karê xwe yê propagandayê pêk bînin rast êrişên Irak'ta bugün çekdarî 21 hatin milyon û 400 gelek bin ji wan seçmen jî genel taybet seçimler için sandık başına endamên gidiyor. namzetên tevgera Amerikan azadî di wan güçlerinin êrişan de 2011 birîndar yılında bibûn ülkeden em vê jî çekilmesinden bê sonra yapılan ilk seçimlerde 9 bin aday 325 sandalye için yarışacak. Etnik ve dini temelli derin bölünmelerin olduğu ülkede istikrarı sağlayamayan Başbakan Nuri el Maliki'nin Şii partilerin desteğiyle üçüncü kez iktidara بله ما بحث البجارتين اللي راح يذكر ما جو البجارتين سبب بيكتي همو بارتين مؤلفات همو بارتيا بور مؤلفاتنا همو بارتين اللي باشوري كردستان يجي دس بكارو خبات يخو كربون لدما كو كارو خبات يخو بري ودبرن راس سيريشن چكداري جهاتبون ده هفته بوري ما بورا پار وكربو gelekes gelek namzetin partiyan doğan erişande birindar bubun em hevidarın ku helbijartin sebe bedel xoşi pek be و گل بچن سر صندوقان دنگی خوب کاربینن پشت ویجی مگو ام بچن ایجار روجاوا گلو لبدرا روشچوایه لو دراجی گل افرینه کو سه چهار هفته امتنی سلیکانی واجخه لو درا لکونان ده بجیه ببون گل کس دما کو اپراسیونل همبری افرینه پیکات شونده نه چهار مانکو واره خوب بردن آقا خوب بردن و در باسی هرمین به اول ببن جبو ویجی بری خدابون شهبای لشهبای دکونین کجبوان هاتو بو آواکرنده هاتن بجیکرن لی هم بنخوشیان رد دکوشن هم جلالیه که دنجی روش هوای باندوره که نینی لسر جیانوان دکه چاو باندوره که دکه بناوی هفته ده وک همو هرمی لروجاواجی بارنه که دجوار باریه او بارنه که دجوار کو بسر گرده باریه همو چادر مرود کاره بوجه دبن آوه دمان بو سدما باندوره که نینی لسر جیانا ولاتیان گلک ولاتین نچار مان کو کونه خو بترکینن اشیاء خوش کونه درخن و روشه که دجوار جیان دوی پیواجویده هیجی باران لوی داره دباره و هیجی باران باندوره که نینی لسر جیانا افرینیان دکه آوارین افرین لهرما شهباد روشکتن گازداد جین ده چند روزین بوریده اوجه برجارجا بارانه روشاوان دجوار تربویه. آوارین لکامپا برخودان یال باجارو که فافینی هاتنه بجه کرن به درفتن خوین تنگ هول ددن چاره یه پرسکریکین کو باران درخستیه پیدا بکن. ولاتی افرینه به ناو عادل کو بچه کرنا کونه مالباتا خورا مجوله جدنگ امریکا را آخفی. işte nehati باران لیدی که و ام محاوله دکن قچک نخاشنه درنه ام محاوله دکن دیسا ببن في بارانه دا ام جیخا بزابتینه رغم ویجی آف دائمی بشکل تی دائمی تی ام جینا محاوله دکن جیخا بزابتینه نو داد جیانا آواریان کو به آستانگیان را روبرو مایه خیرا آسیمان جیلوان بویه بیتار کو توی دمسال بوهاره لیشلی ایشوان زیده دیکن داییکا نبیه روشا خواه دبیجه و دا خوازا وگر مالا خواه دیکن بارانه دیگه امنا بارانه دانشته و چادرنا محفظه نکن امینا اشتر اشک دانه هم پرتیل شد کن در با هم دینون در پرتیل مگشل دبن ام نخوازن به ظلمتی هم ببینن ام ده اشک دانه ام ده اشک دانه مرد به ظلمت داخل هیجایی گوتنه یکو بیتر جسد و 50,000 شینین عفرین لهرما شهب آواره بونه بشتی کو ترکیه و کومن اسلامی ده 18 آداره ده عفرین داگیر کرن
برای تماشاوان هجای جنب برای خوب بدن هرمی گرر و دراش بکتر و شا وراش هوای امیش جوار راگینن دنا باشتر و پیشنان دنا پیواجه بجارتنی ده لهر میجی پیشکتنین گرینگ و خوش پیکتن شانویا بازار یا آمده کجالی قایمی و سالابوری همو خباتکارین شانویا بازار جکار هاتو بو درخستن و سر بخواه شانویا که آوانکرم بناوی شانویا بازار آمده مهرجانا کجالی شارداری آمده و جالی ده به پیو دهات بره و برن او هاتو بو راوستاندن لی مهرجان ایسال دناوا درفتین کم دناوا به درفت بونی ده بردوام دکه همو خباتکارن شانویا بازار یا آمده دناوا به درفت کم ده مهرجان که درخستن جچار آلیان شانوگر هاتن گرهف و به شانو هزان ره شانو دمک خوش در باسکرین هیجی مهرجان بردوام دکه حتی 11 ایلانی انگو 13 گلانی به برنه بردام بکن مهرجان دویب چارچوبه ده کسی که بخوازه کسی که شانوی حزدی که بچن شانوی باجار آمده اولوی درا شانوی هزین کج در وی ولات در وی هرمی هاتن و تماشا بکن مگو شانو ایسا به درشمه جخون و خیالان بر به آزادی و هات لدار خستن به وی درشمه بو جگل کالیان به دهان شانوگر تبلیبون شانوگرین کو هاتن وراجی بدلخوازی و بدلخوشی بیشتر بون نهاجه نرنیوان بیل سر اکران وی ششمین فستیوال شانویا آمده ددومه فستیوالا کو بری و بریا شانویا باشیر آمده تیل درخستن ده 4 مهیدا دست بکر و 10 روشان دوام بکه ده برنامه فستیوالی دا 12 لیستک و چندین پانل هر روزا کنسر جهنه شانویا باشیر دناو درفتین گرانده مازوانیا فستیوالیت که هجای بیرخستنه کو فستیوال بریا 6 سالان جالیه شارداری باجار ماسن آمده حتی سپیکرن برنامه اون نوروکا فستیوال جالیه تیما شانویا باشیر ده حتی آماده کرن که ارتیم دوار شانویا کردی دا کارو خبات و لیستکین سرکفتی این کردی پیشکش کرن وقتك بفيقو قيرة زمانك ابو دسترا دبكو يكي كونبو ياجي يكيش قصري لگلک ولاتان لیستکین کلاسیکین جهانی و ین کردیجی بسرکفتی لیستن لی پشتی که ده سال 2016 ده شاردارین کرد هاتن گرتن و قیوم تاین سر شارداریان کرن پیمانا شانوگرین شانویا باجر آمده نهات نوکرن هجمارک زیده شانوگر بیکارمان لی هنک جوان شانویا باجر آمده آوا کرن ای سال 2 ساله با آوایک دلسوز و بکدک مزن تیما شانویا باجر فستیوال دومینه İsal festivala şişemin de dardısın. Bu sala şu pamuk serma ve şanoya bajara Ahmedi festivale bir dardısın. İsalcı dozda listik u ambejmiş bu gırtıneci konser ekme heye. و اف دستك بجن روجلات كردستاني لباشور كردستاني واسطنبول وان وام ولاسطنبول ام بجن كومنترك چار كومنترك اكو التنف وقدوسي متبلي فيستيفال دبن ماشوان gerek علاقه ki mesela nişanladın limxabın gərəm bejin ki dərfət yəni salona mı küçük beş bərwinə ki aslan gider ki bu gerek maşman mecid darva deminin و az dikarim bejin علاقه ki gerek xoş yəni spasif kirjim o maşvan xoş bu maşvan amede د برنامه فستیوال دا پانل او گوتو بشی هنه عادل حسن کج باجار دهو که هات بو میوان فستیوال او بحثا سرحاتین شانوگریه باشور کر وی آنیزمان کد سالین 8 دا لباشور جواکا کرد بچاوکی بچوک لشانوی دنهرت هروسا داخویا کرن کو هنر هر دم ججی تناهی حزکه او بپیشت که هنر حزلوان جارکت الجه تناهی دهن هر دم تناهی نمینید هنر برای آرسته اکی بچی او آرسته ناواروک هنری تیدا پرن لازه ششمین فستیوال شانویا آمده د سیزه گلانی دا روژا یکشمی لیستکین جدا هروسا به کنسرک و داوید به
به تماشاوان هجا پشت و اجازه می بچن باتمانه لودرا جویدرا می دنگ بیجه که بینن سر اکرانه و گله کس وی دنگ بیجه دشبینه شاکرو دبی دنگ شخمیش گوتار که راستی جوسایه دنگ کوی زلال و خوش هیه مرود راستی لما گوتار که دبی شاکرو گوتار دیگه او قص باندوره که خوش سر مرو باند که شوانیه دیگه اف کسی کنان بینن سر اکرانه و دما کو پزی خود شیرینه بدنگ خوی خوش همو کسی مست که نوچگی هانی مزوپوتامیه جی آژانس مزوپوتامیه جی چون سردان اوی کسی کرن و بیرا رپورتاج که کرن اما رپورتاج کرن جی دنگ بیجی نبان ند بوج خو و جی دنگ بیجی که خوش کو و همو کسی در دورا خو مسکن نام بی دنگ بیجی امین سر اکرانه كرولا وكوي هدينو حيران بقو باش نازرا لو نلقوتني ويل مني نمقوش خيراي خدرا بقوتناي هاتي قندي ربتي البربازاري لو الفروتني مالا مني خلق داي مالو تملكي دنيا لكي دامن بدا بيقار وقوري يقوي ساس دي مدايا ناي لا فروتني ويل مني نبقى مني بدار حشرين اللي خسى خانة ديار بكير لو البرمرني مالا مني اخ مالا مني مالا مني اخ مالا مني لو مالكا مني واخي هاي لا مالا مني لا مالكا مني واخي مقولي لي كتك دني حراي نمقوي الشعبي وشو بلاك لا الشعبي تناو ليلة قزاي مال خرامي نمقو بشتا شعبي رشو بلاك لا جوسير مناو نمقو ددنا شواي قنياتا دلاي جمنو محباد لي مراي اغلو بفايا وايدني امان 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 اخ امان امان به تماشاوان هجاب ویدنگ بیجی خوش امیتون خویا و هفته جیل بدرا بداوید کن حتی هفته آبه مجارد نویزران پیشبری ببین ببینم اخیر خوشیده دمش